da ispune Marakanu 22. avgusta, ali vratimo se ovom meču, evo nove prilike, dobar udarac 1:0. Odmah Dejan Milovanović koristi svoj fenomenalan udarac i već posle 2,5 minuta igre 1:0 za Crvenu zvezdu protiv Cork Citya, sjajan šut Dejana Milovanovića i odmah je prednost povećana u korist Crvene zvezde. Evo još jednom te akcije, Žigić je fenomenalno spustio loptu i onda pogledajte, najpre primirio, onda strahovito šutirao Dejan Milovanović i savladao Michael Devina. Evo još jednom te izuzetne akcije. Milovanović je postigao nedavno protiv Napretka u kupu 2 pogotka, od toga jedan iz slobodnog udarca. Vidimo sada Milovanovića, odličan šut 1:1. Specijalista za slobodne udarce Dejan Milovanović i Crvena zvezda izjednačila rezultat u 20. minutu susreta. Evo kako je šutirao precizno uz pomoć okvira gola, uz pomoć prečke, kapitan Crvene zvezde i nemoćan Božović. Dakle, 1:1, eto, na našem najvećem stadionu. Su uglavnom navijači gostujućeg tima. Dobra intervencija Petrovića. Milovanović, fenomenalan gol. Sjajan povratak Dejana Milovanovića u prvi tim Crvene zvezde. Momak koji je pružao fantastične igre i u našoj mladoj reprezentaciji, postizao vrlo značajne golove i na evropskim šampionatima na kojima je učestvovala naša mlada reprezentacija. Sad je još jednom dokazao da je fenomenalan šuter, da zaista krv nije vode i njegov otac Đorđe je u dresu Crvene zvezde postizao vrlo slične golove. 3:0 za Crvenu zvezdu. Ponovo Milovanović, odličan udarac, 2:0! 2:0 za Crvenu zvezdu, kakav gol Dejana Milovanovića! I sada je Crvena zvezda, verujemo, obezbedila prolaz u drugi krug. 2:0, fantastičan pogodak jednog od najtalentovanijih jugoslovenskih fudbalera. Ko se ovdje nadao, verujem, malo vas, poštovani gledalci, ali evo, Crvena zvezda na terenu člana možda i najjače Evropske lige vodi sa 2:0 u revanš meču kupu UEFA i mislim da je ovaj pogodak završio posao. Pogledajte kako je samo imao smelosti izvanredni Dejan Milovanović, pa tu ima više od 25 metara. Savladan je Lupatelli i Crvena zvezda ima veliku prednost. 86. minut. Kijevo da bi prošao dalje mora sada da postigne 3 pogotka, pa ne verujem da za ovoliko malo vremena nešto tako može da se dogodi. Kakav gol Dejana Milovanovića!